Hallelujah. Amen. Siyabonga bazalwane, siyabonga Nkosi, siyabonga make. Umusa inkosi lesiphe yona kutotonke letinsuku phase buholi benu. Lamhle kuseni bazalwane nilungele ukuthi singafunza livi. Angisho bazalwane ukuthi ngiyakholwa phefumulweni wami ukuthi sitawubusiseka. Amen. Ngicela kukhuluma lamhle kuseni ngaleli langa leli lesihlangane ngalo. Uma ukhuluma ngeKhisimusi usuke ukhuluma ngekufika kwaNkulunkulu emhlabeni. Ligama lenkosi alibonga. So ngicela kusharisha nawe emaqiniso lasithupha lenda sibe naleli langa. Ngesilungu ngawuthi 7 truths or the 6 things unique about Christ. Amen. Lokusithupha lokuhlukile ngaKristu. Angisho bazalwane ukuthi umhlaba kune tinkolo letinenge. Uthi kodwa na ufika la uKristu konke kushintshe. Angikholwa ukuthi kukhona umuntu longadibana naJesu abese futhi uyokholwa lokunye, because this man is unique. Ungaba sesonfeni, na usesonfeni ungabe uyashintsha uya kulelinye, ushintshe uye kulenye inkolo, but wadibana nale ndvodza. Angikholwa ukuthi ungakhona kusuka kuye uye kulomunye. Uthi Petro singasuka kuwe siye kubani. Amen. Why Christ is unique. Uhluke ngani Kristu? Ngicela kuvele ngingene enzabeni. Number 1, uhlukile Jesu ngekuthi uthi angumuntu abe anguNkulunkulu. Amen. Ngicela leliqiniso leli ke ulithathe. Jesu uNkulunkulu lombathe buntu. Amen. UNkulunkulu ngalokuphelele ahamba emhlabeni, ahamba eGalile, ahamba etigodzini, aphindze abe ngumuntu ngalokuphelele. Uma ukholwa kunye kwaloko kokubili utaba nenkinga ngensinziso yakho. Kumele sikukholwe kokubili ukuthi Jesu ungumuntu lophelele, Jesu uNkulunkulu lophelele. Letiye tinkolo tiyayetilwe ke tithi awunike livesi la Jesu akhuluma khona athi mina ngiNkulunkulu. Bathi siyakholwa Jesu ukuthi abenda timangaliso, sikholwa futhi ukuthi abe ngumprofeti njengalabanye baprofeti uNkulunkulu abathumele. Abe ngasuye uNkulunkulu, kube bekaNkulunkulu akasho ngani ukuthi uNkulunkulu. Uma ukholwa ukuthi Jesu ngumprofeti, ukholwa ngoba umbhalo usho njalo. Kude la uhlola lo mbhalo la Jesu afika athi mina ngingumprofeti. Ninami bazalwane. Uyakholwa ukuthi ungumprofeti, but kude la yena athi ngingumprofeti. There is all evidence in the scripture ukuthi Jesu uNkulunkulu. Amen. Ngalelinye ilanga uthi kuPetro, abantu bathi ngingibani? Oyini mambala basho vele, lalabakusho nalabanye nalamhla. Hayi bathi wena ungumprofeti, bathi wena ungu-Elijah, nika nami. Sothi ke Jesu nini nithi ngingibani? Uthi Petro, wena uyindvodana yaNkulunkulu. Nika nami bazalwane. UnguKristu indvodana yaNkulunkulu. Uthi ke Jesu akambulelwa kuwe lokhu inyama. Bayasuka bayagijima balanze matshe bathi ngeke
uthi wena uyindodana yaNkulunkulu utenda uNkulunkulu ninami bazalwane. So lo is proof ukuthi Jesu uNkulunkulu. Amen. Now kudzingeke ngani ukuthi Jesu abe uNkulunkulu ahambe emhlabeni? naNkulunkulu adala wena nami, wasidala ngemfanekiso wakhe safana naye ninami bazalwane. Wasibeka ku class yakhe. Kudinga isikhathi ke ukuthi ngikuthathe singene lapho, because you can't have fellowship nemuntu longekho class yakho. Amen bazalwane. So kuyo yonke indalo lekhona ngumuntu kuphela lokhona kuhlala qoqe indzaba naNkulunkulu. Amen bazalwane. So naka mdalile uNkulunkulu umuntu sonke abesifake kuAdam. Kuthi umuntu lophila la emhlabeni lophilile nalotawuphila lobeka ngekho kuAdam. Sonke sasikuye. So nakamnike amandla ke uNkulunkulu Adam ukuthi you can choose, exercise your power of choice. Nakakhetha Adam kulalela Sathane, sitha umbhalo uthi lo khetha kumlalela uba sigcila sakhe. So wase uba sigcila sesono, angeke ke sigcila bese sitala umfana longasiso sigcila ninami nozwana. Sisekhanye kahle. Okay. So sonke zawa, sonke sona kanye naAdam. Akukho lolungile, akukho namunye. Noma ungenda kahle kanganani, kulunga akukho kwendeni enyameni noma etandleni, kulunga kusenhlitiyweni. Amen. Kude lolungile. Nakawa umuntu inkokhelo yesono yini kufa. Ngithi ke wonke umuntu unemandla ekubhadala liqala lesono sakhe. uNkulunkulu could have done that, but the problem ukuthi na ubhadala liqala lesono sakho uphelile ngawe, you are separated from God forever. Wonke umuntu unemandla kufa, wonke umuntu utawufa. Amen bazalwane. But the problem ukuthi wena ubhadale liqala lesono sakho ngulokuthi uma ubhadala liqala lesono sakho kuphelile ngawe, you are separated from God forever. Kudzingeka ke umuntu longanasono ngoba sonke sesonile kuthi akhone kufa endzaweni yaye wonke umuntu. Athi baseRoma nakawa Adam sonke sawa kanye naye, futhi nakavuswa Jesu kabafile savuka kanye naye, ngoba uNkulunkulu wasusithatha usiphiza usifaka kuKristu sonke. Nakanqoba Jesu sanqoba, nakavuswa Jesu savuka. Amen bazalwane. So it had to be God in a man. Bengeke abe uNkulunkulu ngoba lokuthi abe ngumuntu bekudzingekile ngekuthi kudzingeka ukuthi afe. Amen. Ati maHebheru, because God's children are human beings made of flesh and blood, Jesus also became flesh and blood by being born in human form, for only as a human being could he die. Only as a human being could he die. So he needed to be man for him to die. Amen bazalwane. For only as human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil who has power over death. Only by dying could he redeem mankind from sin. Amen. So now ungakholwa ukuthi Jesu abe ngumuntu, kusho ukuthi ngeke ukholwe ukuthi Jesu wafa ngoba uNkulunkulu ngeke afe. Na ungakholwa ukuthi Jesu wafa, maye wena ngoba tolo takho solotitholwe nguwe, ngoba Jesu nakafa bekasusa tolo tethu. Amen. So Kristu uhlukile ngokuthi uthi aNkulunkulu aphize abe ngumuntu. Lokubuntu kudzingeke ngekuthi kufuneka afe uze abhadale licala lakho nelami. Noma ngiphi inkololo ikholwako, imunye umbuto mine lenginawo, ithini mayelana netono takho? Tisuka njani itono takho kuwe?
athi lo munye hayi yenda kubili lokahle nawe ndekuye lokurong kubili kwaba kahle hayi ku right ngeke uyabona ukuthi akuhambisani ngoba lokho lokukabi lokwendile ukwendile you must pay for that seed ngeke lesono leso besuthuna hayi sesikawuthatha nginakela kunye lokuhlele ngikwendile but Christ waba ngumuntu wafa ususa licala letono lethu and ngicela ukutshela bazalwane ngithi esikhathi sengena kuko wenda umsebenzi lonqomekako umsebenzi lowendlulele lithi wangena ezulwini angakaphathi ingadi yetilwane aphethe ingadi yakhe liqobo sekasizuzele kuhlengo kwaphakathi akasizuzelanga kuhleko kwalamuhla kwaphakathi na una Kristu empilweni yakho ungahamba uthukatanya wesaba ngengetono takho ngoba Jesu wathi susa forever. Amen. Kwesibili uhluke ngani Kristu? Uhlukile ngekutalwa kwakhe. Leliphuzu leli lihambisana naleli kuqala. Umbhalo uthi Matthew chapter 1:23. Vuka, look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and he will be called Emmanuel. Buyani bazalwane. Intombazana lengazange seyithintane nemfana itawukhulelwa. Itale umfana. Ligama lakhe kuthiwa uEmmanuel, uNkulunkulu unathi. Amen bazalwane. Now, why kube mqokwa lokho? Kumqoka ngekuthi sikhulumile eqaleni sathi wonke umuntu wonile, angisho. So uma lo atalwa from a seed of a man, kusho ukuthi loyo mfana loyo utalwa usoni. Ngoba wonke umuntu wonile. Are you with me bazalwane? Thina nawe siyathi ukuthi ibiology isho njalo, it's the seed comes from the man, angisho. But what God says in Genesis, the seed of a woman. Are you with me, Pastor? Only in Christ there is a seed of a woman. Why? Because ngeke kube imbewu yendvodza. Ngoba yonke indvodza letala umfana utalelwe esonweni. Amen. But the seed of a woman, kusho ukuthi lokho lembewu iqhamuka kuNkulunkulu, lembewu iNkulunkulu, yena moya longcwele lafike athathe uNkulunkulu amfake lapha esibelethweni sentombatana. Amen bazalwane. Kumcoka lokuthi kube intombatana lengazange sebe ithintane nemfana. Ngoba lapho ke siyathi ukuthi leyo mbewu ayinasono. Amen. Wonderful. Number 3, kude sono kuye. Number 1, uNkulunkulu lomuntu athi John chapter 1 verse 1. Livi abe uNkulunkulu, ekuqaleni kwakunelivi abe uNkulunkulu, livi abe naNkulunkulu. Konke kwadalwa ngaye, konke kwadalelwa yena. Ngisho mos bese lithi ke the word became flesh. Livi wase uba inyama. The word becoming flesh, uNkulunkulu wase uba umuntu. Ninami bazalwane. Wonderful. So now number 3 ke uthi kwakude sono kuye. Bonke labanye labake baphila emhlabeni nalabata uphila emhlabeni kufa ikhathi wena nami kunesono lesikhona noma lebesikhona empilweni yethu. Amen. Ngisho ngani ukuthi lebesikhona ngoba ngeke ube Kristu uqhube kuthwala itono takho. Amen. Naso Kristu wathala tonke itono takho. Sihamba sikhululekile ngenxa yetono, ngeke sifike embili bese siyabuka ukuthi ingabe itono takho tami ke ninami bazalwane. Christ dealt with them when you come to Christ. So he lived a sinless life. Belusi ufike ingelozi ithi anathi intinzaba letimnanzi, tinzaba timangalisako, umntwana utaliwe eBethlehem ninami yini. Now uthi ke nayi isayini lendanika yona. Niyokhanza umntwana abekwe in a manger
umntwana agogodelwe ingubo bambaka uhluke ngani lokho? Why was that significant to the shepherds? Because labelusi bekungibona balusa letimvu bakhona ukuthi thatha letimvu batibeke eceleni letilungele ukuthi titawuhamba tiyokwenza umhlatshelo. Amen bazalwane. So beyithi nayitalwa lemvu kuthiwa beyigoqodelwa so that itovikeleka ukuthi ibe ne scratch or anything ngoba yaba ne scratch ayisalungelanga ke emhlatshelweni. So nathi nabafika labelusi babona lo mfana agoqodelwe kanje ingqondo yabo ibona lo goqotela kwalemvu ibona igoqodelwe lo mfana base bayabona ukuthi nanguke lo longena ayimvu lenganasici lenganaqala lelungele umhlatshelo ukuthi ingalethwa as umhlatshelo phambi kwaNkulunkulu. Amen. Impilo yakhe wadalwa nganasono waphila wangabe nasono wahamba anganasono akayuze abe nesono ligama lenkosi alibonga nguye yetha lo hambe waphila anganasono. Amen. Lokho ke kumqualifya ukuthi angakhona kuba ngumhlatshelo wedono lethu. Amen bazalwane. Number one. Number one, Kristu uNkulunkulu. Number two, kudala kwakhe kuthi intombazana iyawukhulelwa ingazange idibane nendoda noma nemfana. Number three, impilo yakhe ayinasici. Ligama lenkosi alibonga. Now number four, wadalwa ayimvu. Nawubona ukuthi ahlangana lamaphuzu leli lengisuka kulo solo ngilo leli, but this is what I want you to see and believe. Ngoba ngephandle kokuthi ukholwe nakule ngizama ukukusherishela khona angeke uzosinziswa. Wadalwa ayimvu lokusho ukuthi yena yedwa ulungele futhi wafa esikhundleni saye wonke umuntu noma enzaweni yaye wonke umuntu losona. He died as a lamb, or he died for our sins. Umfundisi usabuya kubekisa ngako ukuthi luthando lolungaka ngilo luthando lolwenda uNkulunkulu anikele ngendodana yakhe. Now uthi ke lomunye nangibeva bakhuluma uthi akuyendi ingqondo lento yena lenishoko ninemakholwa ukuthi uNkulunkulu wanikela indodana yakhe ukuthi ifele kona kwami nekwakho. Sothi ke awuyimagine umntwana wakho onemine bese mina ngibulala lo wami umntwana kuze ngibe right nawe. Vele ngiyamvumela lapho, that's shallow, lokho kuphasi kakhulu lo leyo thinking akusiko kanjalo la. Amen bazalwane. So he had to die as a lamb for our sins. Bambaki. Nkulunkulu wasitolela asengikuphe nje the 3 stages of redemption. 3. Ndo wakhala iphuzu lami lengifuna kulakha. 1, wathi kaNkulunkulu asitolele ekoneni kwethu. Nami bazalwane. But lokusitolela lokuthi sonile, mercy demands that God take responsibility for our sins. Mercy demands ukuthi uNkulunkulu akathathe irresponsibility ekona kwethu. Angeke uNkulunkulu athi hayi senginicolele asengikubekisele. Uma wena mntali uthi uyafika ekhaya ukhanze umntwana ajikjele something ekudlala washaya lifastelo nali glass lelikhulu niyalibona mos la phihli liliphasi wasuyethe umntwana uthi babe ngonile ngiyaxolisa asengibude betamxolela obvious awucabanga kabili awucabanga nengi la bangisebenza tamxolela yes but lokumxolela kuyayifixa yini lenkinga la sayendile udzinga phindze wena uhamba uyofuna
le glass ubuye ufixe le glass angisho mosozana. So mercy demands ukuthi uNkulunkulu take responsibility for our sins. It demanda ukuthi uNkulunkulu athathe athwale leli cala letono tethu. Now umukhuluma ngaNkulunkulu anikeleka indodana yakhe kufuna ukunderstand futhi ukuthi umbhalo uthi uNkulunkulu lo wentiwa waba ngumuntu ninamile. So Jesus is not just a son of God, but Jesus is God who took responsibility for our sins and died in our place. If you don't believe that Jesus died for your sins, you cannot be saved. You need another way to get saved, not through Christ. But thina nawe siyakholwa ukuthi wafa ayimvu ngoba abefa enzaweni yethu abadala liqala letono tethu. Uyedwa lofile anganasono afela toni afela sono sethu kuze thina sendiwe kulunga kwaNkulunkulu. Shoda yakhe bazona. Number 5. Jesus is unique in that he rose from the dead. Wavuka ekufeni. Amen bazalwane. Ukuhlangene kuyabuyela le kulephuze ekuqala. Lahlanganisa nje amafishane sedlule kulo. Kudzingeke kube uNkulunkulu ukuthi afe enzaweni yethu. Ngoba wena nawe ufa enzaweni yakho ufile phelile. You have to be God to die and rise from the dead. Amen. Amen wazalwane. Kumele kufanele ube uNkulunkulu ukuthi ufe uvuke. Nguye yedwa ngoba nguye yedwa uNkulunkulu. Awungilanzeleke lo munyeke lo fike wafa naye. Uyathi amaclaims akhe uthi Jesu futhi lo thatha impilo yami. I voluntarily ngithatha mabomu ngibeka phansi. I will pick it up again. Amen. Nguye yedwa lonemandla ekufa aphindze avuke. Thank God Jesus died and thank God he rose from the dead. Kuvuswa kwakhe kulabafile wavuswa kanye nawe nami kuze kuthi lokunqoba kwakhe kube kunqoba kwethu. Amen. Yekugcina ke bazalwane ithi Christ is unique in that. Hey, bosiyami. Ubese uphila ngekhathi kwalaba labamkholwa. Amen. He lives in those that believe in him. Athi kusambulo ngime eminyango ngiyangcongcotha. Na uvula umnyango ngidawungena ngidle nawe. Amen. Ngithite ke nangisherisha kulabanye noma asengiphe nje kafishane. Uma ufike ekhaya lemuntu noma sihlobo noma kusise okay ke angasho njalo. Na ufika nje ekhaya lemuntu akuvulele ligede. Uyakuhlonipha. Ninami bazalwane. Ngoba ngakuphendula ungale kweligede angisho. Nakakuvulela ungene uyakuhlonipha. Wakuvulela umnyango yasendlini yakho bowathi yakhe bowathi ukuthi umcoka. Wangena nje lemvula umnyango wangena ekhathi umcoka. Akusiye wonke umuntu lovulelwa kwangena ekhathi. Angisho. Manje wahlala phansi nawe wadla nawe. Angisati ke ukuthi umcoka kanjani. Wathi nje wakuhlalisa phansi wasuletha kwekunatha noma ini wadla nawe ubowathi ukuthi umcoka kakhulu wena empilweni nalomuntu lo. Uthi ke Jesu mina ngime eminyango uvula umnyango ngifuna kudla nawe. Lokho kusho ukuthi wena nami simcoka kakhulu empilweni yaKristu. Amen. Wonderful. Now nguye yedwa ke lokhona ukuthi aphile empilweni. Uthi uNkulunkulu uMoses ngakhele lithabanakele. Let me close this. Ngakhele lithabanakele. Umbhalo uthini ke? Uthi kuze mine ngihlale, so that I may dwell among them.
create me a tabernacle that I may dwell among them. uNkulunkulu ungcwele ulapha Israeli nangu uyalapha uyona uthi ke ngakhele tabernacle ngoba ngifuna ukuhlala nabo. Amen bazalwane. God wants to come closer to them. Athi nakathi Davide ngifuna ukwakhela lithempeli. Athi uNkulunkulu angakhela lithempeli linjani wena lelikanani? Ngoba lizulu sihlalo umhlaba nginabele kuwo udawakhe idlule enganani wena letha ukhona kuhlalisa mina. Wase uthi don't worry ngoba mina ngadakhela indlu lento khona kuhlala kuyo. Athi baseKorinte kanathi yini kuthi imitimba yenu uyilithabanakele noma ilithempeli laNkulunkulu. Ngosiyami ngoba uNkulunkulu sotakhele indzawo la tawuhlala kuyo. Ligama lenkosi salibonga. Wonderful. Now, ngicela sinake nakuke bezalwane. Thank you. Le niNkulunkulu afuna kusonzela kubo. Ngokuthi uyabona le harassment edimpilweni tabo. uNkulunkulu ufuna kusonzela empilweni yakho ngalokuthi uyabona iharassment leyendekako. Uthi hayi angifuni nje ukuthi ngikhuthe kuphela nathi ngikhona kuphela konke ukuthi nya le harassment leyendekako empilweni yakho nina mina bazalwane. Wasuthi angeke nje ngihlale nawe nyalo ngifuna ukuhlala ngekhathi kuwe so that nawuhamba ngihamba nawe nawukhuluma ngikhuluma nawe lapho kugcina kwayo yonke iharassment yasathana empilweni yakho. That's the end of all harassment of the devil in your life. And God has accomplished that. Number one, he has been able to pay the penalty for our sins. Two, he has been able to come and dwell inside us. Nangu umbuto lenkela ubuta. Uma uNkulunkulu afika empilweni yethu, ngicela uthathe nakungithuke. Na uNkulunkulu nafe empilweni yakho. Uda neability yakhe. Uda newisdom yakhe. So konke ukupackage lapha Christ. So nakafika Christ angene empilweni yakho, he comes with God's ability. He comes with God's wisdom. How can I fail? How can you fail? uNkulunkulu ulakhathi kuwe unemandla akhe nakunesivumo yasukuma Jesu uthi peace be still kuthi nya nina mina bazalwane. How can we fail? Ngicela sifunze nalivesi nali ke bazalwane. Luke chapter 2 verse 7. She gave birth to her first child, a son. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger. Bambak, because there was no room for them in the village inn. Wambeka lapha umntwana ngoba there was no room for him. Kwakude indzawo yakhe. Bambake bazalwane. Ungendeka kube Kristu sokhona empilweni yethu. But unayo yini Kristu indzawo la empilweni yethu. Ngaleli langa kufika naye nangumfana nangilobeka njingile kakhulu uthi Nkosi ngingenda njani kuze nami ngingene embusweni. Uthi Jesu hayi gcina umthetho. Uyabuya umfana uthi hayi lo ungakwenda mina kusuka ngisemncane. Bambake naku na ufika ufunze ekhaya. Uthi ke umbhalo Jesu wambuka wamthanza. Wasuthi ke hamba uyothengisa ngako konke lonako bese uyabuya uphela amamphofu bese uyabuya ngilandzela. Amen. Bambake. That word lalisho Jesu had no room in the life of this young man. Your wisdom yaNkulunkulu le lafuna uyapply empilweni yami neyakho but night iyafika ikhanza ukuthi there is no room. Umbhalo uthi ningamniki isathane indzawo. Don't give the devil room. Akusho sinakaqhamuka sathane vala umnyango. Lisho ukuthi thatha lendzawo unike Jesu. Ngoba na unika Jesu lendzawo there is no room for the devil. Amen bazalwane. Umlomusha hamba na Jesu kumnanzi. Sifike sitha simiyenge angene menene. 1 2 3 mhlawumbe sokhulelwe nasakhulelwe athi
And this is amazing ukuthi uyanjani kulomuntu lokudukisile sofuna iadvice ukuthi uphuma njani lenkinga uphinde ubuyela kulokudukisile afika athi lokudukisile hayi no la fihla lento wena kude lo takubona kude lokwendekile nina mina bazalwane I'm rushing somewhere hayi afihle umlomo ushathu thuthu ngemva kwesikhathi akhaza ukuthi sekonakele mana ngisakhona kuyesikhathini siphinde sithi hayi kumelula lokho awuye lapha ufike uthole bani bantakusita kukhipha lento lena le seyikutroublesha nyalo ahambe aye kubani athi uyazama kube lesimnyama asinze ngekulambisa nakasinza lena kuvakale ukuthi kwendeke nje athi sathane no nyalo sekuyinkinga nyalo hayi asungene lapha kunasa sport nasiya uthathe kuze ulethe nje ingcondo aqale kunatha kunatha khaya lokunatha kusasithi kahle kusasi strong enough angenele ama drugs nangenele ama drugs akhaya ukuthi nakwakusalungi nakathuthu bambambe angene etilongweni angene etilongweni siphinde lo same person amnike advice yonke lendlela angishomuzi athi ke nyalo uyabona nyalo kude kuphelile ngawe nyalo la the only way out la ukuthi uthola indlela ukuthi how can you escape buka ke lapho sekwendekeni the attempt to escape sisho ukuthi kunesibhamu ke manje lesesibhekene nalo kwekunene nakathi uyazama kubaleka ukhanze ukuthi uzobeka impilo yakhe ke nyalo kule ngodi ukuthi seka ngadubuleka ngokuthi yabaleka buya kimi ke bazana don't give room to the devil but give room to Christ. The scripture says there was no room for him. Nangumuntu lenginako ke mina lamhla. Jesu angokonke lobuhle la ngibo. Unayo yini indzawo empilweni yakho? Naku ke sithathe sikuthethe ke waphuma. Wona. Give Jesus room to fix that. Nakafika Jesu kuwe lapho utafika athi hayi sisi mina kethu akubonakali lokuthela I can fix this for you. Number one, I will forgive you your sin. Waqala ngokuthethelela telo takho. Kwesibili hamba uye kumfundisi noma hamba ekhaya ufike usho ukuthi sekonakele. Ninami bazana. You have given Christ room wakhona Jesu kujikisa lenqola iphindze ibuyele endleleni noma esiporweni. Amen. Asengithi ke awumniki room ke lathi inkosi ngeke kulunge mani lapha sewuthuthu khanza udethwele. Athi Jesu give me room. I can still fix this. Amen bazalwane. Noma ngawuthi uyabaleka sewukuma drugs athi Jesu give me room. I can fix this. Noma ngabe ke sowufike wazi wangena etilongweni noma ejele athi Jesu give me room. I can fix this. Ngicela kusho kuwe ukuthi noma ngabe ukuphike empilweni Jesu na umvulele indlela he can still fix it. Amen. Give room to Jesus. He will turn the wheels. Tibuyele right kule sporo lathi yena hamba la ngoba na ukimi nami ngikuwe unekuphila lokuphakathi. Lo dlale sinkwa angeke asoma noma angeke asalamba futhi ngeke asoma ngoba ngikuphila. Does Jesus have room in your life? Uma ke noma ungibabe noma usemusha ushadile. How can I quickly illustrate this? Okay. Ngifuna nam emshadweni tinto dihambe ngale yami indlela angisho masibazana. Now asengithi ke sahambe ngale ndlela yami. Angibekise nga something ngempilo yami. Nemgam, I have a wonderful woman bazalwane who loves me. I love her. Danishale ngwamtanda bazalwane. Wow. Good. Labashadile batowati ukuthi sishada sehlukene. Nekufisa nekubanga kwethu nekuhlukene. Sithi sihamba alumnyaka ukuthi sihamba kahle kanti uyamangala ukuthi siyapi. Yabo. So ke kufuna la ndlela lesikhona kuba nendlela ukuthi sigcine sikhona kuvana sithathe le ndlela. So somewhere
ekuhambeni I used to say kumngami uyathi mina angithanzi ukuthi uhambe ebusuku so ngifisa ukuthi nakuthi nje 7 latest so sekhaya uyathi bakwente kani ke bazona ashaya 7 baba sengidawubona emalamba kude kushaya 1/2 kushaye 8 ngibona emalamba ngeke angena emalamba usengiyacabanga kanti mina ngidawukhuluma kankakhe kanti mina ngiyavakala yini mina kahle ngiyahlonipheka yini la khaya so ngiyathandaza ke ngalenye ilanga ngithethe walk ngiyahamba le ngiya ibalisela uthi kanti mina hayi man lokuhlonipheka kwami kanzi kuphi ngagcina ngawususa lo mthetho ngalenye ilanga after afike ngathi 7 mina ngifika nga9 nakafika nga9 ukhanza vele sengikwatile mina angisangeneke sengifaka olala nje kuphela into engifakela athi ke athule but somehow ngikhona ku hawu sekwente njani ke namhla ke wes nasa ichaza lenzaba ngibona ukuthi hathi sitha siyadlala ngemuntu manje sengikwatile mina ngibale tonke izinto ukuthi hayi uyangitselela lo mfati imali yakhe mfata kangiyiva kahle lo nakasuka emsebenzini makhelwane ucela ukuthi ahambe nemsa wakhe umfamncane bathi awudibana Matsapa afike athathe lo mntwana afika kuMatsapa makhelwane adileke kakhulu imagine ke wena kwakumele so ngesingami kuze abambe lesikhathi sami akashiye lo mntwana lapha kamahala nasho mos ayobamba lesikhathi lengisibekile angisho so ngase ngiyabona but here is my point nangihamba ngithandaza ngibuta thangosi kanti mina ngihlonipheka kanjani listen to this wathi uNkulunkulu asenguside uhlonipheka kwakho akukhamuki ngekuthi umkakho ukwendeleni noma wendani kuwe uhlonipheka kwakho usekuthenini wena umendelani wena wendani kuye yena noma ngaguqa phasi Matsebula umkhululonso nabeka tinyawo akwenza uhlonipheke lokho uhlonipheka kwakho ukuthi wena umendelani yathi bazalwane I made room for Christ through that word in my marriage and things changed lika ngosalibo le stress sami lengisala nginaso saphela ingosi yathi focus itheni mina na ufika kimi ngikubute ukuthi umkakho wendeni kuwe ndawubuta wena what have you done to her concentrate ekutheni ingosi awungisite umphemandla ngifuna nje kubuka ukuthi yini lengakwendela lo mkami yini lengakwenda for my wife I got that word ngihamba Jesus spoke I made room for him in my marriage the reason sibe netinkinga noma sistrugglisha ngokuthi bazalwane uma bathe Jesu ukhanza ukuthi kude uma bathe Jesu we can solve this thing I can solve this I can help you out of this ugijime ukuthi hayi mina ngicabanga ukuthi mina ngibone ekhaya benda ukuthi mina ngifisa ukuthi mina ngiva ukuthi ligama lenkosalibonga but if you can make room for Christ ngekuthi nakakhuluma impilo lethu simuve nakakhuluma simlalele impilo lethu will change le wisdom yakhe itafika ukuguqula impilo lethu le ability yakhe itafika isebenze empilweni lethu why because Jesus is unique and we have made room for him in our lives. The last statement. Ukhona lamuhla uyathi enhlitweni yakho ukuthi ngitsinga kuvula inhlito yami Jesu angene. Vulela Jesu angene empilweni yakho lamuhla. Ngicela phambi sesandla sakho let us pray with you. Ngalo Christmas ngalo kutalwa kaJesu ngalo kufika kwaNkulunkulu emhlabeni ngivulile impilo yami ukuthi Jesu athole indzawo
ngaphamisa isandla sakho. I want to pray with you. God bless you. God bless you, mnakethu. God bless you, my brother. God bless you, bangani bam. Nawe futhi nethu inkosi kusise. I am opening my heart for Jesus. Ngifuna Jesu athole indzawo empilweni yami. Ngicela sithandaze lo mthandazo lo kanye nanaba laba phambi isandla tabo. Thank you, Pastor Mtho. You will help them after this prayer. Thani babe, ngiyawubonga umsa wakho neluthando lwakho empilweni yami. Lamhla ngiyavuma ukuthi Jesu abe inkosi empilweni yami. Ngiyakholwa Jesu wafa, wavuka ekufeni. Kusukela lamuhla ngumntwana kaNkulunkulu. Tono dami lisusiwe kimi. Amen. Amen. Father, we appreciate you and honor you today. Lord Jesus, we magnify your name. How precious, how unique, how excellent art thou, O Lord. Tubeka ngosuku setimpilweni tethu, siyavuma lamhla ukuthi thatha indzawo, thatha ubuse konke lokubitwa ngeligama lethu. Egameni la Jesu Kristu lenkosi yethu. Amen.